Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Kendet kensan ke Jingkulmar kelami hakamat kamadan Polo kabedai ke Jaka bapenlong ke Tamasa pelai kerteng Ceri Blossom Festival. Hakajan mi juga sengit hot ding. Bantam ke Jingkulmar ki pulit kilahap ben penen kam dak leer pensat khamat lane tia gas. Katkom ki jingtep balayok lum. Kiladan ki samla ki belakwa ban let rung syamadan Polo bansaki ke Tamasa. Hendai ki klam ya dong syu syapo madan nama lakhang ya ki jingde ki tiket ha kapor nyo beje jan miet. Ka jingde ki tiket kelas dang nadu kapor ar beje jan miet bar kelakot no ha kapor nyo beje jan miet. Ka jingmam yo tiket bandung syapo kala penbitar ki pajba bar kila persyang man kenyat ika kerdop. Ha kani ki jingja ki pulit kila hab penan kam dak leer pensat khamat kenang ban pen prai ka jingelom pajba. Bat kam hadian katukan nepor ka jingjajai kelas dang wan pai hamadan Puluh. This is where many of the international artists are performing. But people,